Tupi udarci koji se čuju pri otkucaju srca predstavljaju zvuk zatvaranja srčanih zalistaka, a vežbanjem pod opterećenjem jačaju se kosti. Još mnogo zanimljivih detalja može se saznati na ovoj jedinstvenoj izložbi. Najzanimljiviji punktovi izložbe će biti upravo oni koji promovišu zdrav način života i edukaciju što se tiče zdravlja. U jednom segmentu posebnom izložbe će svi posetioci imati prilike da vide primere zdravih organa i bolesnih organa. Recimo zdravo srce i srce čoveka koji je pretrpeo srčani udar. Takođe zdrav mozak i mozak koji je doživeo šlog. Domaćini izložbe će biti studenti sa Medicinskog fakulteta u Beogradu koji će odgovarati na pitanja posetilaca i otkrivati mnoge tajne ljudskog organizma. Jedna od zanimljivosti koje možemo ovom izložbom da otkrijemo, pre svega jeste površina naših krvnih sudova. Srce i kompletan cirkulatorni sistem ima površinu od 161.000 km, što bi značilo da negde 2,5 puta možemo da obiđemo zemljinu planetu ukoliko bi uzeli sve naše krvne sudove, onako otvorili i poređali jedan do drugog. Približno 7 dana je potrebno da bi se ljudska šaka obradila i postala eksponat, a za celo telo potrebno je nešto manje od godinu dana. Sva tela i organi koje možete vidjeti ovde na izložbi donacio su ljudi koji su pristali da se njihovo telo iskoristi u medicinske svrhe u cilju istraživanja i proučavanja. Ovu izložbu je do sada posetilo više od 30 miliona ljudi širom sveta, a u Beogradu će biti postavljena do 17. marta 2013. godine na Beogradskom sajmu u hali 3. Mirela Živković, televizija Pink.